Om lak tahu partai kari jong Cristiano Ronaldo, Hakmat jong kari Luka Modric, jam kenap kari jong Erling Haaland, Hakmat ke Denmark. Pedang siapa ya piki paralog. Ki berjumpa ya ki video hakane ke channel. Lada dai pi barang thamai siapa ban subscribe ya kane ke channel. Hak jingin lakai friendly match kari jong Ronaldo kata ke Portugal. Persya kari jong Luka Modric kata ke Croatia. Hakane ke jingin lakai ke Portugal kali lakai kelam dan lang Cristiano Ronaldo. Bat hakane ke jingin lakai ke Croatia kali laban penlem ya ke Portugal. Daar lakawai hakane ke jingin lakai. Habab hash kane ke jingin lakai ke Croatia kali amat penki kejar dang haga menit ke bapra lingba Luka Modric. Bat hado bandakut ke last step ke Croatia kali tammi ke Portugal desiko lanot. Bat habawan bat peteng ya ke kala ke baar ke Portugal kali amat penpai ya kane ke cikol lingba ujota haga menit ke besar bapra. Handrai detat haga menit ke besan peunru ke Croatia kali amat penki kejar lingba Ubodimer. Bat kane ke kol kala ne hado bandakut ke jingin lakai ke Portugal kamla asok ban pai ya kane ke kol kumta lengba kini ke ar teligi kol kalabiang ya ke rijong Modric bahkan penlem ya ke rijong Ronaldo hakane ke jingin lakai haba pai pat sekawai ke jingin lakai paralog ke rijong Erling Haaland ke Norway Persya ke Denmark hakane ke jingin lakai ke Denmark ala ban penlem suk ya ke Norway dalai lakawai hakane ke jingin lakai ya ke kol ke penta juga Denmark Dayok pentap lengba hojar haka menit ke bekat ar bots ke kol cok was tarkat haka menit ke bar pwe pada shwaban waino ke jingil lakai kata haka menit kendai peu polsen uliok pentap ke kol ke balai nek banta ke Denmark bad ik cikol jong ke Norway liok pentap lengba Erling Haaland haka menit ke banyak puar bad lengba kini kilai telik ke kol ke Denmark ke lalaban penlim suk ia ke Norway dalai lakawai haka ne ke jingil lakai kubeli shibot mi piki paralog ki berjumpa ki video hakane ke channel ngin skendo pat hakawai ke video kubeli shibot